ri tujunna sempajangi. Nasabak sempajangi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu yuhasibu bihi abdul yaumal qiyamah. Mamula-mulangi ifarissa materi asori monrinna fung Allah Ta'ala yana ritujunna sempajatta melo na farissa malaikai taniapa sakkat ta ifarissa taniapa puasa ta ifarissa taniapa haji nania umrana tawe ifarissa nekia mamulangi ifarissa ri asori monrina fung Allah Ta'ala awwalu yuhasibu bihi abdul yaumal qiyamah yana ritu sempajatta idi atai yana kewajibanta ini iror fatawe sempajangi nasaba sininna rufatau ki pancaji yemananna sempajangi mancaji ukuranna risesena fungala ta'ala sininna nabi-nabi ifas sempajamana ke fungala ta'ala mapamula panglutta Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwaji kemana mas sempaja. Jadi di umana Nabi ta makotoro iwajika ki mas sempaja. Kanya paralui ri rampe-rampe si mata ya peringaranga ri tujunna sempajangi furani irampe pertemuan labae ritujunna jenne yero jenne hal penting rilalanna narik komelo ki papole riasange sampaja yai purani papole jenne kita pindah lau ritujunna sampajan. Yang pertama ketika kita akan sholat yero narik kotomelo nama sampajan mula-mulana ia naritutun niat tentu pada ya falak mana ni niatna sempajangi maka daki usalli fardal maghribi ya narai fuadaro melo kita rei makada talun rakang jaji melo kita rei makada adaan jaji melo ki makada mangolo ko kiblai jaji mato lillahi ta'ala waddi mato ipa bahasa uki magani pa bahasa uki makada asamo karo sampajange na reko tempuan atau nia ipa bahasa uki asa nasabat de topanang kato takabbere ya asana sabat de topa nang kata takabbir pura pinange to niat na inappa ifatappa takabbirita wakatta masampaja magaribe talun rakang maka coy karena pengala ta'ala Allahu akbar rimun rinna takabbirita dena na waddi makbere kada ki were kada bahasa ugi ya ya narik kota kabir ki ay anakku mak gurue mas sempajang melo ki pa basaugi niya tak tomato aku melo ki mas sempajang angka sempajang bata-bata kita sedin narik kota pak basara ini nah de na marigagi pak bahasa ogi melo ki mas sempajat taubat duan rekang wakat mas sempajat taubat duan rekang karena pengala ta'ala Allahu akbar dena marigagai pak basaugi nasabat deto panapura takabbir magi na farallu ifuada niai maka dena bitta inna malamalu binniyat wa inna malikulli imri'in ma nawa yero nia empa bu akoy ati munro jadi namode nalapa ilila aku ati munro
Nekia makade panglutta Imam Syafi'i magina farallu ilapakan lila narikotonia baca ro sallina usalli fardas subahi baca ro na baca na sabat lila makade panglutta Imam Syafi'i ang kamma na tau nappay kasi maguru mas sempayang makanja ina rekko nalapaken lila ironia na magay sarekwam mangimancaji papakyas ko atina makada jama-jama mapakwe na jamay ya. Sebab dari itu bu meloki mas sempaja mengeribi mana kaya sempajang isa tolifau ya dari mapakur meloki mas sempajang asarawi mana ka sempaja loro toli melopau janji mi pakanjaki ya narana kada panglutta Imam Syafi'i makanja ina rekko na baca ina sabat lilata yiron yakna sampajangi wakata mas sampaja subuhe sarekwa mi mancaji papakas sekotita makada sampaja subuh tongang ufegau ya sampaja subuh ufegau sini tomato malabiko sila sura malabiko ke hadir nekia onronna yironya ikomiati makade nange panglutta Imam Syafi'i nareko angka tau mangata ni mas sempajang idi mana na tamari lalani kelompok mangata ni mas sempajang makade panglutta Imam Syafi'i namukko mani bawang atinna na tokeng ati makada mas sempajang mapakwe namukko mani atina bawang na tokeng ati namode na nabaca na sabalilana nasabat tugas na iro nangi kulilay melo ima pakyasa makada jama-jama mapakau jamay sampajam mapakau fegau sarik kwami mapakyasa iko atita makada sampajam mengeribi tongan na fegau ibaratkan ipa motoro nape magur ma motoro lay anu tu jolo lay puda jolo goncingnya kurang gonci pasa iye napa unggas cedek merung itu kupura ni merung patamai gigi sidina mungkasi maju tak cedek lolo tu napa fagur yer makotoni ro nareko tu masam pajanange napa kasih paguru makada sarekwa mangi makyasa iri sesena pudai makada puade niatna iyewe ibacai naton niat ya namuan rekoto maca nama motoro lancar ni motoro dena ne podang naflani maka dana reko hurai goncing ipassa istatarna merungi etapa jalatoni kona patami di sidina langsung makotone na rekoto mas sempajang mangata ni mas sempajang akhirnya carana nia angkana alomoang ifalalongan ki ri agamata burani nia ipatappani takabbereta ibaca ni Allahu Akbar baca ni Allahu Akbar taperhatikan ni limakku pakku yerko yakka itakabbere ipangoloyolo tu lima ya pangoloyolo dari yang kawita anak-anak dari matong atau matoah napakai di mana lo samping pengeloyolo ya pengeloyolo desa na rusa sampajata ko manglo samping de ibaratkan ini tahu masasa de apa nama facilada aja pengeloyolo ya pengeloyolo Allahu Akbar yero tempo na yak kalime pak dua miton rona tengkalingi dua miton rona nomor sidi si lempu ido cilita yang kedua si lempu yarota ya si lempu ido cilita ya reka si lempu yarota Allahu Akbar yakai ya reka si lempu yarota Allahu Akbar yemi dua aja nata sapa lagi kamu masih sapa lagi ya dua mi bawang rona lima si lempu ido cili ya rega si lempu ya roy
Allahu akbar, Allahu akbar. Yero di makun reye tadampai kabu, yero di makun reye makanja itu nariko silempu mi arota. Mage yak kita orang ni mu amani urat tak, apalagi ko bicu-bicu jilbab ya, ya. Makanja ko silempu ya rota, silempu ya rota. Uruan ini makanja inariko silempu ido cilina. Allahu akbar. Ini makun raya Allahu akbar. Ya, yak kita orang ni tak dampai kabua. Ya kita orang yang mau amma ni urat tak ini makun re nariko matanre di mata. Jadi mero dua. Jadi kong kepatanre di mana? Dari tu hitang kana ter malolo ini taruh matanre di mana? Ya. Ya reka desisa nakai mapancelat dari mana? Deka ko hadisa yero. Ye mi dua. Si lempu do cilie ya rega si lempui aroy. Ya. Makun re makanya kero si lempu aroy ya supaya ada menghindari mubakna urat tak yaitu ko mubai urat to masampaja nuba urat desana marigaga nareko kanjak ya desana marigaga nareko de tona liwangi wek katalwe ibaca subhanallah 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 kona liwan niro rusak ni sampajata tak balilingi pakiat tak biasa tu lecu tak dampai kabu biasa tu lecu lecai di bawah temon ribu lipat temon ribu dari lecu aku tapai itu tu moi masih jak sebelum genat na yenange subhanallah 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 dek to na rusak sampajata. Yemi ko silat da ni melopakan jaki wiyaje ta koryawan atau limumba naliwangi pole be katalwe subhanallah 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 tulangi ni sampajata ya tulangi tomato malabiku sila sura malabikan ke hadiri yakani ronangi limat Allahu akbar tempona tatapana hurani ibaca makade Allahu akbar akoni riasan ipamulai di sampajata dena gagara ada bahasa lain rimun rina dena nawadi sampajan ni mapi famulainya sana sampajata ibaca Allahu akbar ibaca Allahu akbar ibuade makada dena gagap puak kaminan maraja sengadina pengala ta'ala yang aku ini dia nagaga puan sangadina pengala ta'ala puan maraja makanya lay pangoloyo lay lima tenange sininna urusan linota lay tarimon rimana ni sininna urusan akhirat tak itari yolomana ni yerogunana ne pangoloyo lay sininna urusan linota imon rimana no jajal lupa imanan ni rimon ri lupa imanan ni urusan lino tapi tengarang pas tu ura kita kak berek pak bu mubak mana nih tu kenawan-nawan urusan linoi mubak mana nih tu mana suki mubak nih wah deto karena redi nah apalagi narik kongka tahu to lima deking bani tahu meloni bat tahu masa tarik jolok lebih mak bisa motoro pas matu pura kama selesai mana motorku walai lo meski rate mak berjamaah habis motor nape bang pandi taruh meja lo apalagi tahu makute ni seto tu akada kola pandi bang matangga tu aku yanu bang masih gak tu bisa mana itu narike meto ya ke Darussalam 5 tu pak bang 5 tu pak bang tungka watu angka yero aja nane puasa nak kero bisa nasa maka deh koyanu bang si kok mene kak wih nariki mana tu ya lah kutu ya tu 5 deke maka dah melo kakak nasem po beri jamai sana joka ni
kama tawe na alamul junna na pasa dia meton so bangka meto yero roani tu na sape ametoni wajunna kurus dape na bola pandruna kama tawe na ala wajunna de panaroko tenalattu rokok ni maceto ni rokok tawe kedawe poreku jaji ladar rekeku rate matoi beri jamae jaji matoi beri jamaku jaji matoi besang motor roku tali mana wana mas sempaja pura ma beri salan ape sadar lah dena pura ma jene ana tali made kisah jaji renanye ilmu tasawuf tamaka dan rekoyakani lima itarimun rimana ni urusalinoi tapi tengarangi narekopuran ibu ada kalimat takbir Allahu Akbar angkan itu yer pasukan na iblis latam mamuka melo pakabilim piliki mubah mana nih namo yerode na melo yengarang mubah toni apalagi narekon kata toni masapati gemon ronangi kecamatan aku napa mas sempajang mubah nih itu mubah nih kemana nih na mubah iblis nareko mas sempajang ki yang kayak kapan aku sedapen aku rakuro angke kapa ku pandrung ngeronaya mubah mana nih nasabanya ro iblis nata jam meter maka dan dari kufuran ibu ada kalimat takbir tempo tama sempajang Allahu Akbar napai angka papa kebilim pilina kemana nih pak kebilim pilina mubah mana nih makanya pakanjaki paringarata maka dai tofan ritata narikode mulai pakanjaki paringaramu tempong masampaja mapa mula pamulana latu mabiri salamu nomor sidion re pakanjaki paringarata tempona layak kalimat tatakabber ibuade makada Allahu Akbar pakanjaki kur Allahu Akbar peton katoma dari masampajam purani takabber nulangi pe samana de panama kanjai nulangi Allahu Akbar daripada saya dinamakan jak nulangis ya. Makin nasabak makin itu pandritata kode mulai pakanjaki paringaramu mapa mula pamulangi lah tu capana nomor sidi pakanjaki tempo mutakabir ya kan ini Allahu Akbar napa ipatapani limatta ya pakanjaki ke tigi monro yero lima tempona patepak ko padana limata nomor sidi tempona ipateppa lima monriase ilima atau we monriawe lima abioe nomor sidi onrona siruntu iye pergalangatahe padana pergelangan siruntui Allahu Akbar ya siruntu iye pergalangannya padane Allahu Akbar ya aja muka agak mukur matuk masam pajak ya kada siruntu lagi kalau terbiasa nih macam ni Allahu Akbar ya siruntui maka taniwi lima atau weko lima abioy angka toto pandritata yang penting magisai lima atau weko lima abioy ya. Satu yang kedua onrone yero lima tempona lima atau lima abioy sidi akoy monrina lima tae lepat tepat Allahu Akbar ya sidi nange dua Allahu Akbar dua ya dua nih nah, jadi kongkakwe jaji berdasarkan hadis Rasulullah yang kedua nah, satu dua yang ketiga Allahu Akbar kau tengana nah tengana nah, satu dua tiga lalu niro yang keempat desisa gaga nak ketanikwe lemah lampe bami limana lo yawa ya Allahu Akbar dari kong kata de napa katani napa tappa ye nangi limana de nomor gaga tu engkah desa nana mitayar ya nah jadi pami aja nata sapalenge tega madar yang ka aku masyarakat tak we aku si kuna na tahu
Tak dampai kak. Dia tu gagah ira, dia tu gagah. Gang kami ke tangana dari yang kero. Lalu ke sikune. Ke sikune maka tani. Ah, dia tu gagah ira, dia gagah. Ya, apa mi? Ya, 1, 2, 3 loyawa bawa materu lurus. Ya, apa? Selanjutnya, tegi si monro ipatapa. Nah, onronna ipatapa nomor sidi. Aku aroy. Biasa kimi tahu matande nataro. Ya. Allahu Akbar. Ya sih ya, aku aroy. Nah, 1. Yang kedua, pas koyasena posita. Allahu Akbar. 2, 3 yawana cedek korpusita kira-kira telu jari yawana telu. 4 samping kanan atau kiri ariwita pada kemati bangku kipa aku monro ya. Nah, wali-wali kanagi atau kiri apa tomi aja nata sapa lainnya ya. Tambah sisi di Yeron nange tau monria wai limana malam kue limana ya pada penang Allahu Akbar mataru-taru limana ya dena berarti 5 lolong yero dena napake di mana 5 lolong yero nange malam pulang kue limana. Nah, jadi 5 ron napale yero pada moi angka mana boleh hadisah nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tomato aku yang mana, selasur aku yang mana, jadi maka dah kita kan ya ceri, ini mani bawa tega malam mak riseseta, degaga, iya wenang ramping aki, degaga maka dah kelompok ni, cocok mana? Karena ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma malah riada ni di kota Belawai. Yer ko ya na takak bereki yer silampu do cerita tapi pak guru ki di makun riye makanja itu narik ko yer silampu arota yakke to urangi mubba ammani urata. Nah, yer narik ko ipatappai takak bereta yer ma biasa idi ogi yer pergelangan pada pergelangan aja mingga katimkur Allah ya. Nah, yang ketiga koi patappa ni ko babuata yero idi ko ulama atau ni pak guru naki yero ko yasena posita. Tomato aku yang mana selasar aku yang mana yang naro ramping ki pertemuan insyaallah pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan kembali. Napero tak bere napai abela mopi. Tomato aku yang mana yang naro ramping ki lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.